Tulimirović, Nikola Draganić i Mikica Vučinić bili su inicijatori ideje da se Kraljevačkom društvu za cerebralnu i dečiju paralizu pokloni računar. Ovom udruženju su 2 puta obijane prostorije. Tada su ukradeni kompjuter, štampač, faks i još neka tehnička oprema. S obzirom da smo društva koja putem projekata rade, finansiramo se, ministarstvo nas finansira, gde ima da se rade pravdanje na svaka 3 meseca, zatim apsolutno sva komunikacija ide putem e-mail pošte i sve ostalo. Mislim, mi skoro godinu dana smo bez računara, tako da je to bilo teško. Inače, donacija sama po sebi, pa praktično nemam reči da kažem koliko ona nama znači, jer kao što je svima poznato, danas ne možete nikakav posao da obavljate, ništa da završavate ako nemate kompjutera. Mi ga nemamo skoro godinu dana, tako da sam neizmjerno zahvalan